tasques obertes. Punyals? Ustedes huracán, no vamos a inflameo. Esa puerta de 2 millones en otros cada mes. Los independentarios quedaréis pagando por la galaxia por los siglos de los siglos. Soy culpable. ¿Lo ves? Cada vez te pareces más a mí. Esa constitución. Y problema hem vingut a dir-li allà respirem més les seves ensenyances. I faré jo, Podem, sense. Quedis aquí, al bosc del Borrà. Hem rebut un missatge del govern. Yo os digo, un plato es un plato y un espadaláser es un espadaláser. Ha canviat un plasma per un holograma, però sempre és el mateix. No som nosaltres qui diem el procés, sinó la força de la gent. Va, però igual m'importa el gens. Que la força del 27S us acompanya.